dogu hedima ei dogekkan denegatumaki e aduwaha mihegge zimmai munafiqunge alamaat tineke ena wahaka dakkafinama dogu hadane ahude vejjenama eya khilafu wane ena ya amanaten hawalu kurevijjenama eyan khiyana etteriwanete mihekama dakkaha wahake face value ga noniya balalumen neti gabul kurumaki dini gotom vesagon menna huddakam kannuwe dogo hedumaki noba sifata kutereng emme noba esifa mistakunge hagguta gelligen diumuge es sababu awune vaude nuwana nos wan adinos wanam namekke hituge hama emme fumminun ekame kurumuge azumuga niyatuga adi kurevenakamuga furiyama yagin kama ekiga nuniya rayitun awum khataben qur'an muli duniyega ves furatam fahara gaim kureve iradu kurviya underwater tunnel malen rasmalen iradu kurviya golwal musakke e tunnel wegen daani e tunnel ga duvva train ga sabun train ga da iruga kandu adiga riti manzarata ves train na tunnel ga emasakke kurumattaka awudmen ekamuge gabil kan huri kumfunitaka kiga miharwani feasibility masakke fashaf emasakke kurumattaka awudmen ekamuge gabil kan huri kumfunitaka kiga miharwani feasibility masakke fashaf awudmen qurani dekolu je masakke ikiye mihar duniyega mi wagutu fennan hori technology enno wagutu duniyege bestanega mi open sea ga kara hada for kala infrastructure ga wakenno mide boy makala ko he no anu to mi ko kuraka